Kini bitong mga bagong tubo ron, mga bagong generation, no? Di ba mo ana? Batay lagi lahi ra jud kaayo sa ato ang panahon. Kanang sila karon bitaw nga nagtubo. Sus, di basta-basta. Og palabian lagi ni muna og kaning una-una. Magpadala ka sa imong emosyon. Matay lagi ingna kog bakakon. Mamatay do ka sa konsumisyon ba? Oh, tinuod lang. Kana bitong imo ang tagaan bitaw na sila og buhaton karong adlaw. Kining tagaan nimo project ba para na sila'y kaning agi anang adlaw na kining adlaw na sila'y accomplishment. Sus, pag abot nimo wagi na himo bisag isa. Katawa na lang lagi ka. Imong pangutan-on. Nya, nakay agi rong adlaw. Mungisira. Gago! Na, igna lagi kong bakakon lagi. Ambot, kasi makarelate ka, ani. Ako ang storytelling ron. Basta kay wa na mao lagi. Ambot, nga ano nang naing-ana man na. Ingon pa nila, kay kuno, sa gamay pa, gipainom na og kining kinarton bitaw nga gatas. O kay kana kay basta kay gipainom nimo anang kanang pinulbos nga gatas, labi na og kaning gatas sa baka. Mga isog man gina kayo. Mao na bukno ron, perting isuga. What? Halos lagi mo dumog og trapo. Gago! Pagka na lang batari. Way agi. Samo kayo. Sige ra tag paymangno nga kuan kining mo na buhaton. Naon sa kadoy? Unsa imong gitabi dara? Patay na. Na! Maron! A few moments later. Naon sa man kadoy? Giapil-apil man ko sa imong trabaho. Gi-video pa jud. Sige lang gud. Aron magmatkon ka. Aron di na pud ka kinahanglan nga suguon ba? Buwat pa man pud kag suguon oy. Murag gyapon og suguon, di mo tunog. Na! Maron! Maulawan ta ba? Imuha pa jud yung gi-video. Sige lang gud buknoy. Wa bitaw na sila nakabalo nga. Naulaw ka. Naulanan kadoy. O nakasat ka to ba? Gago! Sana all.